Tēnā koutou katoa, nau mai hara mai ki Akoranga. O tēnei whakaahua, he mea poto, nā te mea whakakongia ki a koutou, pe whiai te inoi o te whakamutunga o te rangi. Greetings to you all, and welcome to Akoranga. This will be a short series of me teaching you how to do a short prayer for the end of your day. Nō reira, me tīmata tātou te inoi mo te mutunga o te rangi, ne? Alright, let us begin to pray for the end of our day. Me inoi tātou. Let us pray. Kia tau, kia tātou katoa, te atawhai, o tō tātou ariki, a ihu karaiti, me te aroha, o te atua, me te whiwhingatahitanga, ki te wairua tapu, mo ake ake, Āmene. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us all. Amen. Ko tai ki te wāhina ne, ke whakamāramatia I pe whai te whakapua ki ngā kupu ki roti tēnei inoi ne. Alright, we've arrived to the time now where I'm teaching you how to express the words that are inside this prayer, okay? Me tīmata tātou ne. Let us begin. Kia tau. Kia tau. Kia tau. Kia tātou katoa. Kia tātou katoa. Kia tātou katoa. Te atawhai. Te atawhai. Te atawhai. O tō tātou ariki. O tō tātou ariki. O tō tātou ariki. A ihu karaiti. A ihu karaiti. A ihu karaiti. Me te aroha. Me te aroha. Me te aroha. O te atua. O te atua. O te atua. Now this following sentence or phrase can be a bit of a tongue twister, so you've really got to pay attention, okay? Me te whiwhinga tahitanga. Me te whiwhinga tahitanga. Me te whiwhinga tahitanga. O te wairua tapu. O te wairua tapu. O te wairua tapu. Mo ake ake, Āmene. Mo ake ake, Āmene. Mo ake ake, Āmene. Ka pai whānau, me hoki tātou ki te timatanga, ne? Great work, whānau. Alright, let us go back to the beginning, okay? Kia tau. Kia tau. Kia tau. Kia tātou katoa. Kia tātou katoa. Kia tātou katoa. Te atawhai. Te atawhai. Te atawhai. O tō tātou ariki. O tō tātou ariki. O tō tātou ariki. A ihu karaiti. A ihu karaiti. A ihu karaiti. Me te aroha. Me te aroha. Me te aroha. O te atua. O te atua. O te atua. Now this following sentence or phrase can be a bit of a tongue twister, so you've really got to pay attention, okay? Me te whiwhinga tahitanga. Me te whiwhinga tahitanga. Me te whiwhinga tahitanga. O te wairua tapu. O te wairua tapu. O te
wairua tapu. Mo ake ake amine. Mo ake ake amine. Mo ake ake amine. Ka pai whānau. Nō reira I tēnei wā me haere ngātahi tātou ne? Alright, good work whānau. Now this time we're going to do it all together, okay? Me tīmata tātou. Let us begin. Kia tau. Kia tātou katoa. Te ātawhai o tō tātou ariki. A ihu karaiti. Me te aroha o te atua. Me te whiwhinga tahitanga. Te wairua tapu. Mo ake ake amine. Nō reira te whānau, koe nā he inoi poto o te whakamutu ngotorangi. Ka tae koe te whakamahi ato inoi I mua tō haerenga ki te mui I a pō. Therefore family, that there is a nice short prayer for you to say at the end of your day. And also it's a good prayer to say before you go to bed at night. Ko tai ki te wā te mutunga o tēnei wāhanga o akoranga. Taku tono ki a koutou, kaua e ware, te ino atu ki tō tātou nei matunu I te rangi, nā te mea nānano I homai, te oranga ki a mātou, te rangi māria ki a mātou, me te aroha no ki a mātou. Nō reira, tēnei te mihi atu ki a koutou katoa, ka ki te ano. Now we've come to the conclusion of this series of akoranga. Now let me remind you, never ever forget to give glory to our Father in heaven. For He has given us life, He has given us peace, and He has put love into our hearts. Alright whānau, see you all later. Bye! Don't forget to give us a big old thumbs up, subscribe to our YouTube channel, and share the love with all your friends and whānau. Let them know all about our akoranga. Nō reira, ngā mihi kia koutou katoa.